Hello everyone, Nindifi Fulupero, Precious Mafadza, Ndini ndongwala ibugu iniapi puli usendeka miss. Topic ine aradabar kwa mbangayo na musi. Ndi topic ine bunji abatu babizori the spiritual husbands and wife. So zukwamba zore aradabar kwa mbangali muya lene litambuza vatu kanji libatambuza ngamadeko na musi waidera lengadeba limuya la munna kana limuya la mfumakazi. So ka ararosh kwa mbanga kereke bunji vatu zikereke ni vale bizora ndi spiritual husband kana ndi spiritual wife. So ndila nene aradabar kwa mbanga halo. Reason ya ori why ndo nanga topiki na musika zote zinezaba hapa nga ngumbugoni ningori bunji abatu baya zvidiva zvori vana taidzo mara abadivi zvori ikobva igai ende na solution yone abaidivori vangaibvisisa hani machironi yavo vaya zvivona zvori una zvinhu zvine hazvikuchimbira zvavudi mara zvori ungava main cause yori ndingani ndichikotangana na taidzo yaso baba vasi awe uri zvikobva zvigai bedzi namusi redo vari kuamba ngahazvo uri zvikobva zvigai zvovangwa ngamini. Okay, spiritual partners kana spiritual husband kana spiritual wife zvotobva korori kuamba ngamuya wa female kana wa male na ndi mimuya ine itambuza vatu musi voedera kanji arasukori mutu aka relationship ndi mufumakadzi ndiso ndika relationship idodanga chivumbeyo cha mutu anenda vaka relationship naye. So nezvi ndodzula kana ndoedera ndoedera ndidobona ungari ndikolora mutu anendi ka relationship naye ndizvone yashumisa zvone idaya tandavudza muhumbulo wanga yakona uvala muhumbulo wanga uri ndodzula ndiva ndikuhumbulesa ngamini. So iyakona utopola chinepe chaula mutu aneni ndika relationship naye ngori iva ikozvidiva zvori ka relationship yashumisa chone uri iwane ndira yori ijene kanne ide itambudze nne musi ndolala. So zvamba zvori nne ndidova comfortable urayo ndikolora ndino mutu wanga utova muloro bedzi auna zvine zvakoitea mara ngondi yauri ndi ndira ine ila mimuya yada yanchumisa ngayo yoshumisa chinepe cha mutu ane ndika relationship naye. Imwe ndira una zvinhu zvine vatu vazvividzore dzi crush iyakona utandavudza muhumbulo azvivona zvori okay hou mutu utamana na mutu waso sari koshumisa chila chinepe ngori mutu ane musi odzurai uva achikomuhumbulesa then idada yashumisa crush yavo uri idiwane ichikuvashumisa vona musi voedera and asi mimuya ine ishumisa mutu musi voedera bedzi kanji yafanoni mahalwani musi vatu vachia mabungani ndiro iva yanga ine ndira musi vatu vachia mabungani iva yone mimuya ngori ndi madimoni ti ane ava odala kumona nepa so akona vateverera naune vava vakoyaona. So ndi mufumakadzi ndotorara arali uri ndi mutu wamahalwa ndikona mahalwa ndichivoya bungani ngangei uyakona uri ude unchumise namusi ndi bungani ndisive awe uri ndikushumiswa ngamuya waso azvoitika vafumakadzi pedzi zvokaitiya naka vatu vavanna. So ndiyo ni mimuya ine ikotambusa vatu. Chimwe hapo autova muya pedzi ndichitodulusisa ngori atingotomwala bono pedzi ndoita na research ndikotodziva kha vamwe vatu vane vava na nḓivho nazwo zvihone zvithu zvine muthu uyakona uri azvirenge kha vamwe vatu zvide zvishumise dzi family members zvide zvishumise dzi family members dzine dzihone hanefho muṱani kana va neighbor nduri dziva dzina access yoshumisa mutu mumwe na mumwe ane ava hone hanefho nga tsini zviva zvichikoshuma ofana naeneyo madimoni mara zvone zviva zvisi dimoni zviva chichitu chine chikotochira ndova ndisadziva uri ndingatori ndi mini ngori madzina ane tiadhiva mara zvihone nazvezvo. So ndizvo zvine zvikotambudzisa vatu nga maanḓa ndingatori almost 80% ya vatu nga maanḓa vasva vane vadzira vukororira nga dzi relationship uri relationship yanga ilasta 2 months relationship yanga ilasta 2 weeks zviva zvichikoitiswa nanga zwezvo mimuya i dangerous
ngauri i kwasha dzi relationship, i kwasha na mbingano vhathu vho malanaho. Ni kha relationship arali u khou pfhi yo dzhenela nne muthu wa mufumakadzi, zwi amba zwori nne ndi tshi ṱangana na partner yanga ndi soko pfha ndi khou munyala, ndi soko pfha ndi si tsha ṱoḓa u ḓiwana ndi naye nga nṱhani ha uri nne ndi vha ndo no malana na iḽa mimuya, ndi vha ndo no vhingana naye. Ndi uri zwithu zwoṱhe zwine nda tea u vha ndi khou zwi ita na partner yanga ndi vha ndi tshi vho zwi ita na iḽa mimuya. That's why namusi vhaswa vha tshi khou lila, not only vhaswa, vhunzhi ha vhathu vha khou lila nga dzi relationship. Wa dzhena kha social media, lufuno lu khou nyisa, lufuno lu khou ita mini, a si nga nṱhani uri vhathu a vha khou funana kana vho balelwa u shumana na relationship. Hezwo zwithu zwi vha zwi khou play a major role kha uri why relationship i songo shuma. Na vhathu vhane vho tou tshata u tou vhingana, mimuya i targetisa nga maanḓa hezwo zwithu ngori a ya nnḓani na mbingano. So that's why ri khou vhona namusi vhathu vha tshi khou malana namusi after 2 months vho ṱalana, ra sala ri khou ḓivhudzisa uri evha vhathu vha khou lwela mini navho namusi wo dzula fhasi navho u tshi khou vha vhudzisa wa pfha reason dzavho dzine vha khou dzi amba dzi pfhali uri ndi ngani ro ṱalana, ndi nga nḓila ine heyo mimuya ya vha strong ngayo. Ndi mimuya ine ya vha uri i na vivho ende uri u i bvise kha iwe u ḓiwane u khou ḓi detacha nayo iḽa mimuya zwi a konḓa nga maanḓa. Mara solution kha heinoni bugu dzi hone. Solution i hone hafhanoni kha i bugu, and thaidzo a si ya spiritual husband and wife fhedzi, hu na thaidzo nnzhi, almost thaidzo iṅwe na iṅwe ine muthu a khou ṱangana nayo vhutshiloni i hone hafho. Namusi ndo tou topola vho topic heinoni uri ri ambe ngayo. So vhathu arali vha tshi khou ṱoḓa bugu vha nga nkwama kha nomboro dza luṱingo dzine dza vha 076 066 7509 kana vha nkwama kha Facebook. Madzina ndi Fulu Preshi Mafadza, then kana vha ngwana kha Twitter, handle ya hone ndi @PreshiAfrica. So vha nga nkwama uthi hanefho vha kona vha wana copy yavho.